салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба дарси 26-уми забони англисии мо. Забони англисӣ аз сифр аз рӯи китоби Basic English Grammar by Betty Azar. чун ҳар вақта дарси имрӯзаро бо quote of the day, яъне сухани рӯз оғоз мекунем ва сухани имрӯзаамон чунин аст: Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. By Rumi. тарҷумааш ба забони тоҷикӣ мешавад: дирӯз доно будам, мехостам дунёро тағйир диҳам. имрӯз оқил ҳастам, бинобар ин худро тағйир медиҳам. сухан аз Руми, яъне аз Мавлоно. дарси 26-ум, мавзӯи дарси 26-ум The simple present summary questions with be and do. замони ҳозираи оддӣ, хулоса ва савол додан бо феъли to be ва феъли do. дар поён дуто мисол овардаем бо ҳарду мавзӯъ. бо феъли to be: Where is Tajikistan? тоҷикистон дар куҷо аст? саволи дуюм: Where do you study? ту дар куҷо таҳсил мекунӣ? чуноне ки медонед, феълҳои am, is, are феълҳои to be мебошанд ва феъли do ва does бошад феълҳои ёридиҳанда барои замони ҳозираи оддӣ мебошанд. мегузарем ба саҳифаи дигар. хеле ки гуфтем, мавзӯи имрӯзаамон summary information questions with be and do. хулоса саволҳои маълумотӣ бо феъли to be ва феъли do. ин мавзӯи охирони боби сеюми мо бошад ва бо ин дарс мо мавзӯи simple present-ро тамом мекунем ва ба боби нав ва ба мавзӯи нав мегузарем. хеле ки гуфтем, мавзӯи имрӯза summary information questions with be and do. хулоса саволҳои маълумотӣ бо феъли to be ва феъли do. аз боби якум ва боби дуюм бо феъли to be савол доданро аллакай медонед. формулааш чунин аст: аввал question word, яъне калимаи саволӣ меояд, баъд аз он феъли to be am, is, are, баъд аз он subject. мисолҳоро мехонем. Where is Thailand? Thailand дар куҷо аст? Where question word, is феъли to be, Thailand subject. Thailand дар куҷо аст? Long answer, ҷавоби дароз. Thailand is in South East Asia. Thailand дар ҷанубу шарқи осиё аст. мисоли дигар: Where are your books? китобҳои ту дар куҷо аст? Books дар шакли ҷамъ омадааст, аз ин рӯ феъли to be ҳам дар шакли ҷамъ меояд. китобҳои ту дар куҷо ҳастанд? My books are on my desk. китобҳои ман дар болои мизи ман ҳаст. мисоли дигар: When is the concert? консерт кай аст? The concert is on April 3rd. консерт дар 3 апрел аст. What is your name? номи ту чист? My name is Yoko. номи ман Yoko аст. What time is it? соат чанд аст? It's 10:30. 10:30 аст. дар боби сеюм бошад бо феълҳои ёридиҳандаи do ва does, яъне дар замони simple present tense, дар замони ҳозираи оддӣ тарзи савол доданро омӯхтем ва формулааш чунин аст: question word plus do, does plus subject plus main verb, яъне калимаҳои саволӣ, баъд аз он феълҳои ёридиҳандаи do ва ё does, баъд аз он subject, баъд аз он main verb, яъне феъли асосӣ. мисолҳоро мехонем. Where do you live? Where question word, do феъли ёридиҳанда, you subject, live main verb, яъне феъли асосӣ. ту дар куҷо зиндагӣ мекунӣ? ҷавоб: I live in Los Angeles. ман дар Лос Анҷелес зиндагӣ мекунам. What time does the plane arrive? тайёра соати чанд мерасад? The plane arrives at 6:15. тайёра соати 6:15 мерасад. What do monkeys eat? маймунҳо чӣ мехӯранд? Monkeys eat fruit, plants and insects. маймунҳо мевагӣ, растанӣ ва ҳашаротҳо мехӯранд. When does Bob study? Bob кай таҳсил мекунад? кай дарс мехонад? Bob studies in the evening. Bob in the evenings. Bob бегоҳҳо таҳсил мекунад ва ё дарс мехонад. мегузарем ба саҳифаи дигар. Exercise 37. машқи 37. дар ин машқ сето conversation, яъне муколама ва ё диалог ҳаст ва мо бояд ҷойҳои холиро бо феълҳои is, are, does ва ё do пур кунем
و طرز پر کردن رو الکی میدونید. در کی استفاده بردن اینها رو الکی میدونید. من یک بار دیگر تکرار میکنم. اگر در جمله main verb یعنی فعل اساسی نباشد و درباره یک چیز گپ رفته ایستاده باشد، فعل is استفاده میبریم. اگر در جمله فعل اساسی نباشد و درباره یک چند چیز گپ رفته ایستاده باشد، فعل to be are استفاده میبریم. اگر در جمله فعل اساسی باشد و درباره he she it گپ رفته ایستاده باشد، فعل does استفاده میبریم. اگر در جمله فعل اساسی باشد و غیر از جانشین های he she it درباره جانشین های I you we you they رفته ایستاده باشد، در این وقت فعل do استفاده میبریم. مثال یکم رو خود کتاب اجرا کرده است. What time does the movie start? فیلم کی آغاز می شود؟ start در اینجا فعل اساسی ما می باشد و چکلی که گفتیم در جمله اگر main verb یعنی فعل اساسی باشد، ما باید do و یا does استفاده میبریم و درباره the movie یعنی درباره it درباره وی گپ رفته ایستاده است، از این رو does استفاده میبریم. در جواب 7:15 7:15 Do you want to go with us? آیا تو با ما آمدن میخواهی؟ در جمله want هست، فعل want فعل main verb فعل اساسی، اینچنین جانشین you آمده است، از این رو do استفاده میبریم. مثال دیگر Yes. What time is it now? بله، حاضر ساعت چند است؟ در جمله چه که میبینید فعل اساسی نیست، از این رو is استفاده میبریم و درباره چیزهای زیاد نه و درباره یک چیز گپ رفته ایستاده است، از این رو is استفاده بردیم. مثال دیگر Almost 7 o'clock قریب 7. Are you ready to leave? آیا شما برای ترک کردن و یا برای رفتن آماده هستید؟ Yes, let's go. بله، بیا رویم. Conversation 2 مکالمه دوم. Where are my keys to the car? کلیدهای من در کجا هستند؟ در اینجا keys در شکل جمع آمده است و فعل اساسی نداریم، از این رو فعل to be are استفاده بردیم. Where are my keys to the car? مثال دیگر I don't know نمیدونم، من نمیدونم. Where do you usually keep them? در این جمله فعل اساسی ما keep هست و اینچنین درباره you گپ رفته ایستاده است، از این رو فعل do میگیرد. Where do you usually keep them? عادتا آنها را در کجا نگاه می‌داری؟ In my purse در جزدانم. But they aren't there اما در آنجا نیستند. Are you sure؟ آیا باوری داری؟ Yes. Do you see them؟ در اینجا هم فعل اساسی see است و اینچنین جانشین you آمده است، از این رو do استفاده بردیم. Yes. Do you see them؟ بله، تو آنها را دیدی؟ No. Are they in your pockets؟ آیا آنها در جیب‌های در کیسه‌های تو هستند؟ I don't think so. آنگونه فکر نمی‌کنم. مثال دیگر Does your husband have them؟ آیا در دست شوهرت هست؟ در اینجا هم فعل اساسی ما have هست و درباره husband درباره he گپ رفته ایستاده است، از این رو does استفاده بردیم. آیا در شوهرت است؟ No, he has his own set of car keys. نه، وی کلیدهای خودی ماشین را دارد. بسته کلیدهای خودی ماشین را دارد. Well, I hope you find them. خوب، امیدوارم میابیشان. Thanks, تشکر. در اینجا conversation سیوم یعنی دیالوگ سیوم رو شما خودتون اجرا میکنید و میگذاریم با مشق دیگر. Exercise 38 مشق 38. این مشق هم مثل مشق قبلی است. در اول جمله باید ما فعل های is, are, do و یا does مونیم. مثال یکم رو خودی کتاب اجرا کرده است. Does the moon go around the earth؟ آیا ماهتاب گرد زمین میگردد؟ و اگر جواب درست باشد yes رو گرد میکنید، اگر جواب نادرست باشد no. مثال دوم رو میخونیم. The sun go around the earth.
Does the sun go around the earth? آیا آفتاب گردی زمین تاب میخورد؟ نه، این خطا است. زمین گردی آفتاب دور میزند. از این رو جواب ما no میباشد و در اول جمله does میآید. مثال دیگر The planets go around the sun. Do the planets go around the sun? آیا سیاره ها گرد آفتاب میروند؟ چرخ میزنند. و چخیلی که میبینید فعل اساسی ما go هست. در اینجا درباره planets، درباره سیاره ها در شکل جمع گپ رفته شده است. از این رو do گرفت و جواب ما yes، یعنی درست است این جمله. The sun a planet. Is the sun a planet? آیا آفتاب سیاره است؟ جواب ما no. The sun is not a planet. The sun is a star. آفتاب سیاره نیست. آفتاب ستاره است. از این رو جواب ما no می شود. مثال دیگر Are stars planets? آیا ستاره ها سیاره ها هستند؟ جواب ما no. The stars aren't planets. ستاره ها نیستند. مثال دیگر Is Venus hot? آیا ونوس hot است؟ گرم است. و چخیلی که میبینید ونوس با آفتاب نزدیک است. از این رو yes, Venus is hot. بله، ونوس گرم است. مثال دیگر Neptune easy to see. Is Neptune easy to see? آیا نپتون رو دیدن آسان است؟ و چخیلی که میبینید نپتون از زمین خیلی دور است و جواب ما no میباشد. مثال دیگر Is Jupiter windy? آیا یوپیتر شمالی است؟ Yes, Jupiter is windy. بله، یوپیتر شمالی است. مثال دیگر Venus and Mars go around the sun. درباره دو سیاره گپ رفته شده است و این چنین فعل اساسی داریم. جمله همون می شود Do Venus and Mars go around the sun? آیا ونوس و مارس گرد زمین چرخ میزنند؟ گرد زمین میروند؟ جواب ما yes. The Venus and Mars go around the sun. مثال دیگر Saturn and Uranus have moons. درباره دو سیاره گپ رفته شده است و فعل اساسی ما have می باشد. از این رو فعل یاردهنده دو میگیرد. Do Saturn and Uranus have moons? آیا ساتورن و اورانوس ماهتاب ها دارند؟ چخیلی که میبینید ماهتاب ها دارند و جواب ما می شود yes. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 39 مشق 39. این مشق رو قسما ما اجرا میکنیم، بعضی قسمش رو شما اجرا میکنید و ما باید جمله ها رو پوره کنیم. از خودمون جمله میسازیم. مثلا Do you play chess? آیا تو شахمات بازی میکنی؟ No, I don't. نه، بازی نمیکنم. مثال دیگر Where are they from? آنها از کجا هستند؟ I don't know. من نمیدانم. مثال دیگر What time does Ali come back from London? علی کی از لندن برمیگردد؟ On Monday. روز دوشنبه. مثال دیگر Is your father a doctor? آیا پدر تو دکتر است؟ No, he is an engineer. An engineer. نه، وی مهندس است. مثال دیگر Are these cars expensive? آیا این ماشین ها قیمت هستند؟ No, they aren't expensive. They are cheap. نه، آنها قیمت نیستند. They are cheap. آنها ارزان هستند. مثال دیگر What do you usually do on Sundays? What do you usually do on Sundays? روزهای یکشنبه عادتاً چیکار میکنی؟ I usually watch film. من عادتاً فیلم تماشا میکنم. و مثالهای دیگر رو شما خودتان اجرا میکنید. Exercise 40 مشق 40. Directions. Add s or es where necessary. با جایهای لازمه s و یا es اضافه کنید. چنانه که میدانید در زمان present simple tense، زمان حاضره عادی، وقتی که ما درباره he, she, it گپ زنیم با آخری
فعل اساسی s و یا es ilova مشود و ما باید در این جمله متن رو خوانیم و فعل ها رو درست کنیم و با جایهای لازمه s و یا es ilova کنیم. مثال یکم رو خود کتاب جمله یکم رو خود کتاب درست کرده است. My friend Abdul lives in an apartment near school. درباره he گپ رفته شده است، از این رو lives می شود. مثال دوم He walks to school almost every day. درباره he گپ رفته شده است، از این رو walks می شود. Sometimes he catches a bus, especially if it's cold and rainy outside. درباره he گپ رفته شده است، از این رو catches می شود و es گرفت. مثال دیگر Abdul shares the apartment with Pablo. درباره عبدول رفته شده است گپ، از این رو shares می شود. Pablo comes from Venezuela. Pablo از ونزوئلا آمده است. Abdul and Pablo go to the same school. عبدول و پابلو با یک مکتب می روند. درباره دو نفر گپ رفته شده است، از این رو فعل تغییر نمی یابد. They take English classes. آنها درس انگلیسی می گیرند. در اینجا هم درباره they گپ رفته شده است، از این رو فعل تغییر نمی یابد. Abdul speaks Arabic as his first language and Pablo speaks Spanish. عبدول درباره he گپ رفته شده است، از این رو speaks می شود، فعل تغییر می یابد. در اینجا هم Pablo speaks، فعل تغییر می یابد. عبدول با عربی همچون زبان یکمش گپ میزند، پابلو هم با زبان اسپانی گپ میزند. They communicate in English. آنها با انگلیسی گپ میزنند، مصاحبه میکنند. و درباره they گپ رفته شده است، از رو فعل تغییر نمییابد. Sometimes Abdul tries to teach Pablo to speak a little Arabic and Pablo gives Abdul Spanish lessons. در اینجا درباره عبدول گپ رفته شده است، درباره he از این رو tries می شود و در دوام جمله درباره پابلو گپ رفته شده است، از این رو gives می شود. بعضا عبدول با پابلو کمی درس های عربی می آموزد و and Pablo gives Abdul Spanish lessons و پابلو باشد با عبدول درس های اسپانی می دهد. They laugh a lot during the Arabic and Spanish lessons. آنها درباره they گپ رفته شده است، از این رو فعل تغییر نمی‌یابد. آنها در دوام درس‌های عربی و اسپانیایی بسیار می‌خندند. مثال جمله آخران در اینجا گفتیم laugh تغییر نمی‌یابد. Abdul enjoys having Pablo as his roommate, but he misses his family back in Saudi Arabia. درباره پابلو گپ رفته شده است، از این رو enjoys می شود و باز درباره he گپ رفته شده است، از این رو misses می شود. Abdul enjoys having Pablo as his roommate. عبدول برای پابلو رو همچون هم حجره‌اش داشتن لذت میبرد، اما عائله‌اش رو برای که در عربستان سعودی است پزمان می شود. بگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 42 and 43 مشق 42 و 43. در این مشق ها ما کلمه های درون قوس رو دیده جمله ها رو پوره میکنیم. در جمله یکم جمله سوالی است و چخیلی که میبینید main verb یعنی فعل اساسی آمده است و you آمده است. در اینجا ما میگوییم do you study a lot. آیا تو زیاد تحصیل میکنی؟ در مثال دوم I study at least 3 hours every night. I آمده است و از این رو فعل تغییر نمی‌یابد. من کمش هر شب 3 ساعت تحصیل میکنم، درس میخونم. My roommate studies at least 5 hours. هم حجره‌ام کمش 5 ساعت درس میخوند. درباره my roommate درباره he گپ رفته شده است، از این رو studies میشود. She درباره he گپ رفته شده است، از این رو studies می شود. She's very serious about her education. وی درباره تحصیلش خیلی جدی است. How about you? تو چی؟ در اینجا هم جمله سوالی است. Do you spend a lot of time studying? آیا تو هم برای تحصیل وقتی زیاد خرج میکنی؟ No, I don't. I
spend as little time as possible. نه نمیکنم. من هر قدری که کم ممکن باشد همان قدر صرف میکنم. I don't like to study. درباره I گپ رفته شده است و اینچنین فعل اساسی داریم. Don't like میشود. I don't like to study. من تحصیل کردن رو نقص نمیبینم. Then why are you a student? پس برای چی دانشجویی طلبه‌ای؟ My parents want me to go to school. My parents در شکل جمع آمده است. از این فعل تغییر نمی‌یابد. پدر و مادرم و یا والدانم می‌خواهند که من به مکتب روم. I want not. I don't want to be here. من نمی‌خواهم در اینجا باشم. In that case, I think that you should drop out of school and find a job until you decide what you want to do with your life. در این صورت من فکر میکنم تو باید از مکتب روی یگام کاریابی تا زمانی که قرار دهی که با حیاتت چیکار میکنی. و در اینجا مشق 43 رو شما خودتون اجرا میکنید. خیلی که ما مشق 42 رو اجرا کردیم، 43 رو هم چنین اجرا میکنید. بگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 45 مشق 45 Make questions. سوال ترتیب دهید. سوال ها ترتیب دهید. Use your own words. کلمه های خودتون رو استفاده برید. این مشق رو قسما ما اجرا میکنیم، قسم دیگرش رو شما اجرا میکنید. بگذاریم به اجرای مشق. جواب ها رو دیده سوال ترتیب میدهید. Does she study in your university? آیا وی در مکتب شما، در دانشگاه شما تحصیل میکند؟ I don't know. نمیدانم. نه نمیدانم. مثال دیگر 6:30 و ما باید درباره زمان یکم سوال ترتیب دهیم. When or what time does the movie start? کی و یا ساعت چند فیلم آغاز می شود؟ 6:30 6:30. مثال دیگر No, he doesn't. و ما باید سوال ترتیب دهیم که جواب نباشد. Does he eat an ice cream? آیا وی یخماس میخورد؟ No, he doesn't. نه نمیخورد. مثال دیگر Yes, it is است و ما باید با فعل to be سوال سازیم. Is the cat under the desk? آیا گربه در زیر میز است؟ Yes, it is. بله هست. و مثال های دیگر رو خودتون اجرا میکنید. Exercise 47 مشق 47 Correct the errors. خطاگی ها رو اصلاح کنید. در مشق زیرین در جمله ها بعضی خطاگی ها هست و ما باید آنها رو اصلاح کنیم. مثال یکم رو خود کتاب اجرا کرده است. Yoko lives in Japan. درباره he she it گپ رفته شده است. از این رو فعل ما آخرش اس میگیرد و lives می شود. یوکو در ژاپن زندگی میکند. مثال دوم Anne comes usually to class on time. و طرز درستش Anne usually comes to class on time. و frequency adverbs باید پیش از فعل های اساسی بیاید و ما آن را پیش از فعل اساسی موندیم و جمله‌مون درست شد. مثال دیگر Peter used his cell phone often. و شکل درستش Peter used his cell phone often. Peter تلفنش رو زود استفاده میبرد و فعل use اس گرفت. درباره he گپ رفته شده است. از این uses شد. Amy carry a notebook computer to work every day. شکل درستش Amy carries a notebook computer to work every day. فعل carry وقتی که درباره she گپ رفته شده است تبدیل می‌یابد به carries. مثال دیگر she enjoy her job. و از کارش لذت می‌برد و شکل درستش she enjoys her job. درباره she گپ رفته شده است. از این رو enjoy اس می‌گیرد. مثال دیگر I know joy. شکل درستش I don't know joy. من جوی رو نمیشناسم. مثال دیگر Mike don't like milk. He never drink it. شکل درستش Mike doesn't like milk. He never drinks it. درباره he گپ رفته شده است. از این رو doesn't می شود و never drinks درباره he گپ رفته شده است. فعل ما اس میگیرد. مثال دیگر
Tina doesn't speak Chinese. She speaks Spanish. дар бораи Tina гап рафта шудааст ва мо дар ин ҷо аллакай феъли ёридиҳандаи doesn't-ро истифода бурдем. Аз ин рӯ феъли speak s намегирад. Tina doesn't speak Chinese. She speaks Spanish. ва тарзи дурусти илова кардани s-ро ба хотир оред. es намегирад. феъли вақте ки ба феъли speak s илова кунем, es намегирад. танҳо speaks мешавад. мисоли дигар, you a student. ва мо бояд шакли дурусти саволро созем. Are you a student? оё ту донишҷӯ ҳастӣ? ва оё ту талаба ҳастӣ? ва хеле ки медонед дар ҷумлаҳои саволӣ дар аввали ҷумла феълҳои to be ва ё феълҳои ёридиҳандаи do ва ё does меояд. мисоли дигар, does your roommate sleeps with the window open? шакли дурусташ, does your roommate sleep with the window open? хеле ки дар ҷумлаи қаблӣ ҳам гуфтем, вақте ки феъли ёридиҳандаи do ва ё does истифода бурдем, феъли асосиамон s намегирад ва шакли дурусташ sleep. мисоли дигар, do you like strong coffee? Yes, I like. ва вақте ки бо феълҳои ёридиҳандаи do ва does савол додем, ҷавоб ҳам do ва does мегирад. Do you like strong coffee? Yes, I do. Yes, I like небу, yes, I do. бале. мисоли дигар, where your parents live? Where do your parents live? дар бораи оила гап рафта истодааст ва феъли асосӣ мо дар ҷумла дорем. аз ин рӯ вақте ки феъли асосӣ дошта бошем, ҷумлаи мо феълҳои ёридиҳандаи do ва ё does бояд гирад. дар ин ҷо феъли ёридиҳандаи do илова кардем, барое ки ҳам феъли асосӣ дорем ва ҳам дар бораи parents, дар бораи шакли ҷамъ волидайн гап рафта истодааст. Where do your parents live? оилаи ту, волидони ту дар куҷо зиндагӣ мекунад? What time is your English class begins? шакли дурусташ, what time does your English class begin? ва хеле ки гуфтем, вақте ки дар ҷумла феъли асосӣ дошта бошем, дар он сурат феъли to be истифода намебарем, ба ҷояш феъли do ва ё does истифода мебарем. What time does your English class begin? ва вақте ки феъли do ва does истифода бурдем, феъли асосии мо s намегирад дар охираш. мисоли дигар, Olga isn't need a car. She have a bicycle. Olga doesn't need a car. She has a bicycle. феъли асосии мо need ҳаст ва дар ҷумла феъли асосӣ дорем. аз ин рӯ isn't неву doesn't истифода мебарем ва дар бораи he, she, it вақте гап занем, феъли have неву феъли has истифода мебарем. Olga doesn't need a car. Olga ба мошин эҳтиёҷ надорад. She has a bicycle. вай дучарха дорад. мисоли дигар, do Pablo does his homework every day? дар бораи Pablo гап рафта истодааст. аз ин рӯ феъли do неву феъли does истифода мебарем. Does Pablo do his homework every day? оё Pablo ҳар рӯз вазифаи хонагиашро иҷро мекунад? ва шакли дурусти савол чунин аст. мегзарем ба саҳифаи дигар. New words, калимаҳои нав. Sun, sun, офтоб. Moon, moon, моҳтоб. Earth, earth, замин. Star, star, ситора. Planet, planet, сайёра. Share, share, паҳн кардан. Catch, catch, дастгир кардан ва ё гирифтан. Communicate, communicate, муошират кардан. Laugh, laugh, хандидан. Move, move, ҳаракат кардан. Throw, throw, партофтан. Talk, talk, гап задан, одатан бо телефон. Return, return, баргаштан. Agree, agree, розӣ будан ва ё розӣ шудан. Decide, decide, қарор додан. Remember, remember, дар хотир доштан. Smile, smile, табассум кардан. дар ин ҷо дарси 26-уми мо ба поён расид ва вазифаҳое ки баъд аз ин дарс мо ба шумо медиҳем. якум, машқҳои китобро ба дафтаратон нависед. аз машқи 37-ум сар карда то машқи 47-уми боби 3-уми китобро ба дафтаратон нависед. баъзе машқҳоро аз сабабе ки дарс дар рӯзи баъд мешавад, мо
дар дарси имрӯза ҷой надодем ва шумо он машқҳоро аз китоб дида ва дафтаратон нависед. Дуюм, дарсҳои аз боби 1 то боби 3-ро такрор кунед. Аз дарси 1 то дарси 26. Инчунин дарсҳои кӯтоҳи моро барои хубтар кардани талаффузатон, калимаҳои нав ва дигар қоидаҳои грамматикӣ тамошо намоед. Сеюм, калимаҳои навро аз ёд кунед ва дар ҷумла сохтан истифода баред. чуноне ки медонед, дар chapter 3 яъне боби сеюм мавзӯи using the simple present яъне истифодабарии замони ҳозираи оддиро гузаштем ва ин охирон дарси боби сеюм буд. аз дарси оянда сар карда боби 4 яъне chapter 4 мегузарем ва мавзӯи боби 4 using the present progressive мебошад, яъне истифодабарии замони ҳозираи давомдор. ва дарсҳои моро тамошо кунед ва мунтазири дарси нав бошед. дар ин ҷо дарси имрӯзаи мо ба поён мерасад. лутфан ба навор лайк монед, фикрҳои худро дар шарҳҳо нависед, ин наворро ба дӯстонатон ва наздиконатон равон кунед. барои аввалин шуда хабардор шудан аз дарсҳои нав зангуларо зер кунед ва аз ҳамаи шумо барои дастгирӣ ва тамошои наворҳои мо то охир миннат дорем. лутфан моро пайгирӣ намоед, мунтазири дарсҳои нав бошед ва бо мо англисиро осон ва ройгон омӯзед.